Konanove roditelje zli čarobnjak Red Amon pretvorio u kameni kipove. Tako mi kroma neću naći mira dok vas ponovno ne oživim. Konanu u pustolovinama pomažu Nidl, čarobni mladi Feniks. Nidl ne želi ići s velikim glupim barbarom. Sula, koji zna komunicirati sa životinjama, i Jasmin, cirkuska akrobatkinja, skupa se bore protiv zlog Red Amona. Konan, taj pustolov, ratnik, što strah ne poznaje, on je srca hrabra, on oružje vlada. Konan. Hrabar i snažan rat, lijepa Jasmin i mladi Feniks u zbudnoj potrazi za lijekom protiv užasne čarovije koju je zli čarobnjak Red Amon bacio na Konanovu obitelj, pretvorivši je u kamene kipove. Konan, taj pustolov, ratnik, što strah ne poznaje, on je srca